Mai kukoi na tami don channel haru laudere, asai August tarik jaruk kum singne na chui na jaruk. The Gun Few Mail, the Menglong local newspaper, King in Sam Thakho. Infal August tarik pungu. Manipur dong border demarcate su inthanlaw makmay. Section Lamko India le Myanmar Redox tat kai bamthi to the Ministry of External Affairs re. August tarik padai Tuesday nung confirm su kanthe. Kandi kanay re boundary dong ladbam hai ladlu. Mak na luay nu kang rambam asa akiek bam nuwe. Possible territorial exchange to natitay kani. MEA spokesperson Randhir Jaiswal Rui, New Delhi kau press conference at kay kan may kau India-Myanmar border dong stretches asakhay ramray kasyam inthan laumak may naye. Kum nami tuang bam tay kapian inthan kang tok tat kay bam to na sakane. Jaiswal thilay na Manipur border kau Myanmar le ram so inthan mak may nai the kum nami tuang bam tay akya kang parira bam te to na sakane. MEA territorial exchange suni may jump proposal that confirms sukan magi tiki Jaiswal to pending boundary demarcation lamkau. Bilateral discussions that kaiba may lamkau sa indaw kanay. Report hilay na Manipur's Chandul district kau demarcate sulawmak may ram hai kilometer kanay point chat daw. Sange mi tay Myanmar's Cabao Valley sa Gaing region kawi to na sakani jam tilay na official documents from proposal tay may direct na charukum singne na charukaw tipat kan chonge kum na kaw tay demarcation exercise tay butum long kaw doy kang to na hi kanthi to na sakani. India-Myanmar border stretches chingkat 5 kilometer daw Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur kani Mizoram khonai mi haitu su inthanthi ke stretches asak su inthan mak may nai mi lamkaw bilateral discussion kandi kanay kakaw intaw tat kay nabam chongi to na cham te ti thai kanay. New Delhi August tarik pungu Lok Sabha tong leader of opposition Rahul Gandhi protest at kay kan may students nun de to na witness nung press meet at kay kan the. Press meet kaw tay Jantar Mantar kaw police ta chang chung kaw ding ting kan may Mumbai kaw rigwang may tuna tay ni kasaw kanay. Press kaw lat sagay kan may kaw tay kaniw India tong constitution ta. Nga kang karambam kay minunay to na sa indaw kay kane. Rahul Gandhi ri India tong capital ru Janpat kaw chamla minun kaw sakan may kaw tay Delhi kaw protest kay kan minun tay constitution ta nga kang dingthaw bo minunay kani idea of India ta ngaglaw ba may chabuan nun ni ku may isang rui kaniw kan khat na kaw sini apologize su kang maki to na sa kani. Praise me tit kay kan may tay into may chabuan kating kumru na may rui Prime Minister Narendra Modi ta pian mak na Jantar Mantar protest kaw salaw kan metang police case files na social media kaw public apology ti sukan metang riye. Rahul Gandhi thilay na chabuan nun re protest sa kay kan metay idea of India ta defense subam tongi kan education system kaw kung tak mang may azu na ba may tihay nun ni mang may inda bam tongi mi ku may chabuan nun tihay law kay na kani target na apology ti subam may tiyak hay kung tak mang may kani kaba mak may tanda ito na students nun da defense su kane. Gani richabuan nun tuang tanda zawlaw na kadiw kaye. Kaniw kup may India tuang constitution the defense su ngampuni idea of India kani India's future da nga ngampuni to na ila may indaw kane. Government ng system kung takmak may kang dingtaw bo may high crime rap magi kaniw ton democratic right da exercise subam tungi Jantar Mantar ka students nun protested kay kan may tay tuan may tan kana sinitan kan magi kum sini Police ri kaniw taban kay law chongi kani mansay khat kaw sulag ni may tiyak azu sukan chongi to na Congress leader Ripian mak may indaw kanay. Student under education system ga inbutaw kang exam leaks katup na padba may tihay intaglaw kang kani guwang ni may kan kaw chabuan nun chong panti tihay ngaglaw kang rui kabam du thang rui New Delhi guwang na protest suga ikan chongi to na sa kanay. Infal August tarik pungu Kuki CSO ukrul tong working committee re National Highway painay na kanay kaw indefinite total shutdown August tarik pungu khawritat kay kahawkan may tatangkul nagalong re tan nanut ni mang may indaw kan the. February tarik chinay kum singnay na tri na chiru kawlat lupat kahawkan may khawtay suspension of operation peg bang kaw ba may Kuki militants le illegal migrants re sa may Kuki community re Infal to ukrul to Kamjong stretch National Highway painay na kanay kaw tangkul naga star free movement di sumak na guang kanchongi kum na kaniroy Manipur government kaw demand ran na so kanchongi to na TNL ri sa kane. Kuki may nun to demand state government ri chulaw makan may kaw Kuki civil society ri ram by may tiyag magla na tangkul na gas ru kaw khuay tila na
lat lu tipat kang sukan mi khawri in taw nga na lat gaibam chungi tuna TNL ripen mak mai in daw kane TNL thilai ni illegal khani self style cookie groups ri authority the question suna bamba me tumna mi tong lat bam kho hai Manipur ti hai mi ku mai cookie groups nun ri ran subam la na cho tuna Khemchan late government khaw TNL ri than kan the Guwahati August tarik pungu former leader of the opposition Deva Brata Sakya Roy August pung Wednesday ka President Draupadi Murmu da Zanghoi kan mi Assam Nagaland border ka illegal mining kabam da ina subam mi khawre Upper Assam ka dui da ibam tongi tuna zawgut law hang appeal su kan the Assam Nagaland border ka illegal mining tat kai bam mai hai judicial non compliant state na sana President Draupadi Murmu da action la law hang appeal su kan chongi President Kang Sakya Roy tikan may letter ko tay Assam kani Nagaland ko mining tat kay ba may high public interest ra magi mi high environmental security judicial non-compliance kani man saitong panti kani property ta su kabiu bam te to na hi kani Assam Nagaland border coal bearing areas ko mining suba mi high central mining kani environmental safeguard violate sumay tani to may high open source material Khani media reports ri dinthe tuna Sakya Roy hi kane mi tonglam kho Sakya Roy PIL Guwahati High Court kho file sulaw kan chongi kumna court ri constitution tong High Power Committee Khani Mines and Mineral Task Force Battalion ko illegal mining hai in thagna Dikhaw River to ecosystem ti hai ngaklaw khang direction ti kan chongi tiki court on direction ti hai thau sulaw mak na mining hai tat kai na bam chongi tuna Sakya Ripian mak mai indaw kane New Delhi August pungu Supreme Court rate August pungu Wednesday ka law enforcement agencies kweta student nun protest at kay bam mita ban kay law maghang sa kanthi kumna students nun taban kay law wit hay lalu inburan panu ni day na sa kanay Chief Justice of India ri zai me bench ri Delhi kaw July 3 no Cockroach Janta Party ri zai na protest at kay kan me kaw protest organizer nun ru kaw action la law kang petition files law kan me tay Hearing tat kai kan chonge hearing ko the students nun red national capital ka protest tat kai kan me khaw case pungku law kai kan me pending case pang tani hearing su kane Supreme Court re democratic protest peaceful protest da talun thai ni na ye kum na kan yu goi da excessive force in suna athong nu mage tu na sa kane protest chu sak na tat kai ba mithai forces in su makhang suni nai chabon nun ta zawsit megan khaw la lu ti pan makhang ni karam ni nai tu na sa kane Chief Justice the protest at kai ba mai nun ding khaw la piu mak mai ni ka za bam nu wi ki protest hai tu bui khang tat kai bam tong chu tu mai tai thai na lungpom makhang sa kane Dehradun August pungu Uttarakhand Police Constable Sher Singh ru uniform piu na Cockroach Janta Party to protest Delhi's Jantar Mantar khaw kazaw kan mitang katan khori lagan kan the Police Constable ta Sheikh Shukan Meidong lam tai serious misconduct khani breach of discipline to na cham de riti thai kane Sher Singh ru protest at kai ba meiding khaw wang kazaw mai na rap na agitation ta machong na lat sa ba me video social media khaw How kan mita suspend su kan chongi sing da rigatong speech khaw ka my resignation ti ni mai latbam ni sa kan chongi protest bam khaw lat sa kan meta Pithorograph Superintendent of Police Akshay Pralet Konde departmental inquiry that kaina suspend su kan chongi inquiry khota Sher Singh ro Uttarakhand Police Act kum singnai na Chennai khani Uttarakhand State Government Employees Conduct Rules kum singnai na kanai da tuan mai thai pat kan chongi mi tang khota suspend Sutuangi tu na cham de rui ti thai kane. Tamang long ting nai luan pok pha bu terik churuk kum sing na chui na churuk lau chuan kalan ting rai na ye ting zin mok na ye sing bang ting rai na ye pok pha bu terik chanai kum sing na chui na churuk lau chuan kalan mok na ye ting zin sing bang ting rai na ye. Mai ke koi na king chui na king lau mi khang ta chuan ku mai in da we asai khang thu cham hai khau ring ngal lau the in chuan khong ru ma khai ke me kan rui king in sam da la kho chuan ku the